Hadin kajing syak nyobain on penti kena Lionel Messi Kulishbon perlok ye kaba pilas nga syak skor ye kubor ye kaba wanra ha kene ke channel junga na kowe kapor sya kowe kapor gilaban awang hang ni bala penti kena biang Lionel Messi bau haban mi no na ke klub PSG hadin kajing syak kinben kat ya ustar player lani u player u paunam ka pertai ke kata kaba ke PSG ke nyobain mentah ni pai kendia hadin ya kaba kalian Mbappe ulayo bantap hadut san teli ki gol ha kene jing lekai kepala derno ya kaba Lionel Messi don rengkat ha kete jing lekai kalian Mbappe ulayo bantap hadut sat teli ki gol dai na kata kadau ke PSG klub Aisendon ya kalian Mbappe ban unlong kum ubais kapten jong ketika klub hatu kene jing lek jong PSG kam demo kajing nyobain lane kajing lek siliang ya Lionel Messi Henry ketkum kajing pet jeng di babun di balang itu lane ngilak ban ong bangi la ide ya Lionel Messi ban bu kum ubais kapten lane kapten jong kane ka klub PSG ngai skam leng ba kajing nyobain lane kajing bom ken jong ka PSG ngilak ban ong ba dikena Lionel Messi un ong renew show ya kontrak kajing ha kene kesamoy kepamentah beringatkan bahwa Lionel Messi pun lepai bet bat ke klub Barcelona te tanggata perlok ke Lisbon ya keba pilas ngap Sesko ya kubor ya keba ngawanra na kowe kepor syak kepor te hatu pisngi hukumno halo kene jingle jong ke PSG te tanggata perlok ke Lisbon en se sembiang ha kowe pat kepor